Zombie apocalypse. I pozdrav svima ljudi, ovo je moj novi kanal. Danas radimo prezentaciju servera Balkan Emirates koji traje od 2016. godine. Vozi Nikola. Evo Nikola je tu sa nama. Server sa rekordom od 90 igrača. Eto, pozdrav za Nikolu. Svake noći akcije. Snimat ću ovdje redovno na ovom kanalu od Balkan Emirates i tako. Nikola. Idi u razgledanje servera. Pozdrav za sve igrače ovdje. Ovo je spawn. Ovo je spawn. Tu je i posao za autobus vozača. Ovo je centar za dozvole. Ovdje je pumpa. Do pre nekoliko meseci su imali i radari aktivirani bili, sad više nisu. Ovo je streljana. Skin shop, burg. Ovdje možete da kupite odeću. Ovdje je rent. Ovdje je market. Ovo je gun shop. Vlasnik servera je Tale i Lauro, njegov brat. Tamo je hotel i benzinska. Ovo je banka.
Ovo je pijaca motora, automobila i tako. Ovo je biblioteka. Tu igrači mogu da uče. Za nekoliko minuta i akcije će da budu. Nikola je supporter 3. Pozdrav za njega. Ovo je policijska stanica. Načelnik Aydin. Na kosa crta port možete da vidite gde se sve možete teleportovati. Imate Beograd, Sarajevo i Zagreb. Ovo je opština. Kao i svake noći plate od 20H. Ovo je još jedna benzinska pumpa. Ovo je teretana, tu možete dići spretnost, snagu i tako dalje. Ovo je centar za dozvole. Ovo je zlatara. Tu možete da prodate zlato i da ga kupite. Možete i da pljačkate. Pozdrav za Jovana Ilića. Mislim ceo staff tim. Ovdje je rent. Ovo je biro za zapošljavanje. Tu imate i pored i parking. Ovo je jedna benzinska pumpa. Evo je i bolnica. Tu se mogu građani izleče i prilikom ubistva tu se spavnuju. Ovo je gun shop.
Tu je vlasnik tale, od njega. Ovo je još jedan. Ovo je isto gun shop. Ovdje je hotel čoda. Tu možete da budete da prespavate. I ovdje je isto benzinska pumpa. To je to od ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo vrlo brzo. Pozdrav!